Mampho le mabohlokwa le mpitse ditseng ka mo o etse jwang o mampho kapa ona ba mabohlokwa le bosadi mampho le mabohlokwa ke kopa ho le botsa ona le mpitse ditseng ka mona bo mme mme re o bitsitse ka mona ile hobane re batla go tla o itlhalosa hore na ke nnete wena o kadime tjhelete ka lebitso la hatwa mosadi o sa ka wa re bitsa gona hobane o kadima tjhelete ka lebitso la hatwa mosadi o lo pheta mabaka a ka ntle o sa ka wa bua le rona pele ke la ngwana neno le serious bomme ke tloletse mabaka a ka kwa ke tletse masawana mo go e bontse o thwe nna ke kadime tšhelete ka bitso la hatwa mosadi Elang sisters ha ka o batla ho imakatsa tje ke tlo le kopa ntho e lengwe bomme nakong e tlang ha le sena mabaka le tlohelle ho nna ntse le mpitsitsa ntho tse sa tlalang tseo le senang bopaki ba tsona ga utlwana ga ke re bomme ke le hlompha haholo mabohlokwa le mampho le ntse le utlwa ha ke tsebe gona motho a le jwetse ditaba tseo o di nka ho kae le hore na ke nnete ha kae hobane le lona le le tjena ha le a tla bua le nna hantle le tla le mpotsa hore na mme re utlwa ditaba tsena ho thotjena ho tjena na ke nnete le tla ho nna mona sentse le le mona le re nna ke kadime tjhelete ka lebitso la hatwa mosadi ka nakwana ha le bopaki fela ntse le tsa maduma mantswe ya mosadi ke le jwetse mahato wa mosadi ke le utlwela bohloko la utlwa ke le utlwela bohloko hore be ntse le tontontsha ke mmeno ka ntho tsena tsa etse sa tlalang tse senang le nnete tjhelete ya mokgatlo ne ke nkile ke kgutlisitse hona tjele mpatlang mampho ke re ke le patese ho shotang hona tje se ke tlameha go ke itlhalosa ho lona hona tjhelete ya ka ke nka kae fela ya lona le teng ke le jwetse mahato wa mosadi re a swabisang ko ke maketse ona tjena ha ke le ka toropong ke utlwa basadi ba bang ba ntse ba bua ka dintho mona ho thwe ke di-awards tsena tsa ho thwe ke Unsung Mountain Kingdom Heroes Awards tsena tse go di utlwa di launchwa ka di 25 tsa May mono ho thwe ho tlotlwa batho bohle beno ba kile ba etsa phetho e itseng bophelong ba ho le motho go ho yena ke a o leboha mme ke a o leboha ntate kapa ke a o leboha maisane titjhere ya ka ke a o leboha ka neto re be ke mona mo ke le ngwana teng ka lebaka la hao o bohlokwa ha ba tlameha hore o tume hore ke o tlotle phetho e tlisitse mophelong baka nka o tlotla le wena jwale ka bona ka hatwa mosadi bomme ha ke tsebe na hona le bothata bang re sitwa ke eng hore re tlotlane le rona mohlala fela batho nga bo mamphoche ke memong e leng hore o la ba le sebete a kena matlong a rona mona a kokotela re bomme ha re the mokgatlo ho ja se ka yena hatwa mosadi hle yona ke be le siyo re tla mebe bona jole tjena re mampho tshwara dipalesa tsa ho ke tsena ho sa phela ga o lewa mme hore be ha selemo se fela se re tseba go kgona go supe 1 2 3 4 ka lokala mokgatlo ona batho ba mosadi gona ga o tlotlana ka le shatsi jwale e ntenang ka ho fetisisa bomme ke na go be ho ntse ho thwe nna ke ile matshonise o nahana hore nka tla jwetsa bomme ditaba tse seng tsona mo le na le bopaki bo ke na le bopaki noma ke na njwetse ditaba tsena bomme nka mo bitsa mona tla bua hore ha o sienwa o na ile mono ho Squeef a lo batla tjhelete ke ga ntse re ka lona le bue fela ha le batla ke bitse noma o tla ka mona tla le bitsa ho stouto seno go tla re bitsa ka di Unsung Heroes mo